i Sina i Svetog Duha. Danas, braćo i sestre, slavimo sveto preobraženje Gospodnje. Jedan od mnoštva evanđelskih događaja na kojima je utemeljeno naše spasenje i naš večni život. Bogočovjek Hristos je došao u ovaj svet i sam taj fakt i činjenica da je Bog postao čovjek predstavlja temelj našeg spasenja. Sveti Justin Ćelijski kaže da realnost, stvarnost, dakle, ovoploćenja Bogočovjeka Hrista predstavlja stvarnost i realnost našeg spasenja u Bogočovjeku Hristu. To da je on ne samo istiniti čovjek, već i istiniti Bog, potvrdio upravo na svom svetom preobraženju na gori Tavoru, kada se pred svoja sveta tri učenika i apostola, pred Petrom, Jovanom i Jakovom preobrazio, pokazuje samo delić svoje božanske svetlosti i slave i blagodati, kako pevamo u današnjem prazničnom troparu, pokazuje slavu svoju u meri u kojoj su to sveti apostoli kao ljudi mogli da vide i da ostanu živi, da podnesu prosto svom ljudskom prirodom. Jer punu slavu i sjaj božanski nemoguće je čoveku vidjeti. Na svetom preobraženju Bogočovjek Hristos je pokazao tu božansku realnost svoje bogočovječanske ličnosti, time što se preobrazio u slavi. Taj skromni učitelj iz Nazareta zablistao je prosto u blagodati, u istini, u svetlosti, tavorskoj svetlosti, božanskoj, i pokazao da on nije samo prorok i učitelj, već više od proroka i učitelja, da je on sam Bog, Sin Božji, jedinorodni, Bogočovjek Hristos. Time je pokazao istinitost te činjenice da je zaista Bog postao čovjek i istinitost i realnost našeg spasenja na toj istini, na temelju te istine. Od Bogočovjeka Hrista koji se preobrazio na Tavoru i pokazao svoju božansku slavu, i mi, pravoslavni hrišćani koji živimo u crkvi Bogočovjeka Hrista, pozvani smo i prizvani smo da se preobražavamo. Od zla u dobro, od greha u vrlinu, od nečistote u čistotu i tako redom. U crkvi preobraženog Bogočovjeka Hrista mi neprestano uviđamo njegove božanske zrake, zrake njegove božanske blagodati, božanske istine, božanske svetlosti. Svaka sveta tajna u crkvi koje sve one vrhune u svetoj tajni liturgije predstavljaju taj zrak božanske blagodati, istine i svetlosti, i kada mi bivamo učesnici tih svetih tajni, ti božanski zraci preobraženog Bogočovjeka Hrista ulaze u našu dušu i prosvetljuju nas sobom, obožuju nas, očišćuju od svake nečistote, posebno one najgore nečistote koje se naziva greh. Također, i kroz svaku svetu evanđelsku vrlinu nama blista zrak preobraženog Bogočovjeka Hrista. I taj preobraženi Bogočovjek Hristos koji živi u crkvi svoje, time omogućava i nama da se preobražavamo u njemu. Da namesto greha i strasti u duše naše useljujemo svete evanđelske vrline koji predstavljaju te božanske zrake Bogočovjeka Hrista. Kroz sveto evanđelje nam preobraženi Hristos blista, jer njegove svete zapovesti su također božanske, one blistaju istinom, blagodaću i svetlošću, tom božanskom, neprolaznom, tavorskom svetlošću. Ali mi to možemo uvidjeti samo kad te zapovesti Hristove na delu ispunjavamo. Nije dovoljno samo da čitamo o njima, da pričamo i govorimo o njima, već da ih na delu ispunjavamo. Na delu da ispunjavamo svete evanđelske zapovesti, svete evanđelske vrline, jer one upravo predstavljaju zapovesti, svete tajne Hristove, i tada ćemo mi u dušama našim, okom naše duše uvidjeti zajedno sa svetim učenicima Hristovim preobraženog Gospoda. On će blistati u našim dušama. To je to glavno prizvanje koje je Bogočovjek Hristos nama doneo sa sobom. Time što nam je pokazao svoju božansku svetlost i slavu u svojoj ljudskoj prirodi, pokazao nam je cilj i metu našeg bitija, našeg života, to je naše oboženje, da i mi postanemo bogovi po blagodati, da i mi postanemo ogledalo, slika i odraz
te božanske slave, jer smo stvoreni upravo po tom božanskom liku, po liku Boga čovjeka Hrista i dužni smo da živeći onako kako on zapoveda i mi odražavamo tu slavu njegovog božanskog preobraženog lika, a to ćemo postići upravo time što ćemo se preobražavati kroz naš trud, da čineći dobro izbjegavamo svako zlo. I time vidimo da je hrišćanski moral, hrišćanska etika ne samo neki spoljašnji i isprazni, formalni skup zakona i pravila ponašanja, već predstavlja upravo tu životvornu metodu sticanja tih božanskih blagodatnih energija, sticanja večnog života u Bogu čovjeku Hristu, time što ćemo živjeti onako kako Bog čovjek Hristos ne samo propoveda, nego kako nam je posvjedočio svojim božanskim čudima i delima njegove božanske ljubavi prema nama, ljudima. Neka bi preobraženi Gospod sve nas preobrazio od zle u dobre, od grešne u pravedne, od nečistih u čiste, kako bi i mi, tako preobraženi u crkvi njegovoj, oblagodaćeni i oboženi, bili zaista ono za što smo stvoreni, a to je da budemo ikone Boga živog i da na taj način nasledimo život večni i carstvo nebesko. Amin. I srećan i Bogom